Fis-sentejn li ġejjin, l-ekonomija Maltija se tirreġistra l-akbar tkabbir ekonomiku minn fost l-ekonomiji kollha Ewropej. Għal dan il-Kummissjoni Ewropea fit-tbassir tagħha għall-ħarifa. Il-Kummissjoni Ewropea qalet li s-sena d-dieħla il-ġid nazzjonali ta' Malta mistenni jikber b'4.2%. Din ir-rata hija 3 darbit ogħla mir-rata medja Ewropea u 10 darbit ikbar mir-rata li biha se tikber l-Italja. Il-Kummissjoni qed tbassar ukoll li Malta se tibqa' l-pajjiż bit-tieni l-inqas rata ta' qgħad fiż-żona euro, 0.1% biss aktar mill-Ġermanja. Dwar ir-rata tal-inflazzjoni f'Malta l-ekonomisti Ewropej qed ibassru li din se tibqa' baxxa meta mqabbla mal-medja storika ta' pajjiżna. Fl-istess ħin, pajjiżna se jkollu t-tielet l-ogħla surplus. Fir-rapport tagħhom dwar Malta, l-esperti Ewropej jgħidu hekk. Malta's economic performance continues to be strong, driven by domestic demand. Iż-żieda fid-domanda domestika ġejja l-aktar minn strong investment growth, speċjalment minħabba proġetti kbar fl-avjazzjoni, fis-saħħa u fit-turiżmu. Skont il-Kummissjoni Ewropea, the fast pace of economic growth in Malta has been coupled with strong employment growth and record low unemployment rate. Fil-waqt li l-kundizzjonijiet ekonomiċi madwar pajjiżna mistenni jmorru għall-ar, il-Kummissjoni qalet li f'Malta economic activity remains vibrant. Dan ifisser li minkejja li l-Gvern se jżid ħafna l-investiment fosthom miżuri favur l-anzjani, il-familji u persuni b'diżabilità, is-surplus se jibqa' stabbli. Fis-sentejn li ġejjin, iż-żieda fl-ispiża rikurrenti mistennija tkun id-doppju tal-medja Ewropea, filwaqt li l-investiment pubbliku mistenni jkun id-4.5 ir-rata medja fiż-żona euro. Minkejja dan, il-Kummissjoni qed tbassar li sal-2021 il-piż tad-dejn jonqos taħt id-39% tal-ġid nazzjonali. Fis-sqarrija l-Gvern qal li huwa kommess li jkompli jinvesti fl-ikbar programm ta' spiża kapitali fl-istorja ta' pajjiżna biex l-infrastruttura tissaħħaħ u tkun lesta l-ġejjieni. Fl-istess ħin qal li se jkompli jaħdem biex itkabbir rekord li kiseb pajjiżna fis-snin li għaddew ikompli wkoll fis-snin li ġejjin ħalli l-ġid ikompli jinfirex fost il-familji kollha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.